Mbese Afurika y'Epfo irapfa iki n'u Rwanda? Ibi nibyo ngiye kukubwira muri iyi nkuru naguteguriye. Iyi ni Elisa Media, nanjye turi kumwe ni Elisa. Tuyishimire. Niba Afurika y'Epfo ishaka amakimbirane, u Rwanda ruzahangana n'icyo kibazo. Ibi byavuzwe na Perezida Kagame asubiza Ramaphosa. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasubije mu magambo akomeye ubutumwa bwa mugenzi we Ramaphosa, ibigaragaza umwuka mubi wadutse hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo kubera imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'urupfu rw'abasirikare bagera kuri 13 ba Afurika y'Epfo mu mirwano yabereye i Goma no mu nkengero zayo, abategetsi ba Afurika y'Epfo bagiye bashinja u Rwanda n'ingabo zarwo na M23 uruhare mu rupfu rw'abo basirikare. Kuwa gatatu, Perezida Ramaphosa yatangaje ubutumwa avuga ko ibintu byifashe nabi muri DRC kubera inyeshyamba za M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF yise umutwe witwaje intwaro. Ramaphosa yashinje M23 na RDF gutera ingabo za SADC ziri mu butumwa bw'amahoro muri DRC, bikavamo impfu z'abagize Sami DRC bo mu bihugu byatanze ingabo nka Malawi ndetse na Tanzania hamwe n'abo muri MONUSCO. Kagame yavuze ko mu kuganira kwabo Ramaphosa yanyemereye ko M23 itisha abo basirikare bo muri Afurika y'Epfo, ko ari FARDC yabikoze. Abategetsi batandukanye ba Afurika y'Epfo kwa gatatu bumvikanye bavuga ko Perezida Ramaphosa yaburiye mugenzi we Paul Kagame ku byabaye. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X, Perezida Kagame yavuze ko yavuganye inshuro ebyiri na Ramaphosa mu ntangiriro z'iki cyumweru no kuwa gatatu hakiri kare. Yanditse amusubiza ati: ingabo z'u Rwanda n'igisirikare si umutwe witwaje intwaro. Yongeraho ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SADC buzwi nka Sami DRC si ingabo zaje mu butumwa bw'amahoro. Avuga ko zijya mu bitero n'imirwano gufasha leta ya DRC kurwana n'abantu bayo. Perezida Kagame yavuze ko mugenzi we Ramaphosa atigeze amuburira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ati kereka niba yarabivuze mu rurimi gakondo rwe ntashobora kumva. Mu butumwa bwe Ramaphosa yavuze ko kuba ingabo z'igihugu akuriye ziri muri DRC si ugutangaza intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, ko izo ngabo ziriyo mu butumwa bwo kugarura amahoro no kurinda ubuzima bw'abantu ibihumbi bugeraniwe. Paul Kagame yavuze ko niba Afurika y'Epfo ishaka gutanga umusanzu ku mahoro ari byiza. Ati ariko Afurika y'Epfo ntiri mu mwanya wo gukora iyo nshingano yo kubungabunga amahoro n'abahuza. Yongeraho ati kandi niba Afurika y'Epfo ihitamo amakimbirane, u Rwanda ruzahangana n'icyo kibazo muri ubwo buryo umunsi uwo ari wo wose. Afurika y'Epfo n'u Rwanda si ubwa mbere bashyamiranye kubera amakimbirane yo muri DRC. Umwuka wabaye mubi mu ntambara zo muri 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Icyo gihe byabaye bibi cyane kuko umubano, ibyo bita diplomasi hagati y'ibihugu waradindiye cyane, ndetse habayeho gutumiza abari bahagarariye ibihugu kuri buri ruhande. Ingorane mu guhabwa visa ku baturage b'u Rwanda bajya muri Afurika y'Epfo n'izindi ngaruka. Bamwe mu bategetsi ba Afurika y'Epfo bavuga ko u Rwanda rwohereje ingabo muri DRC gufasha M23. Abayobozi b'u Rwanda nabo
bagiye bashinja Afurika y'Epfo kubogamira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ngayo nguko rero iby'umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo ushaka kuzamo agatotsi bitewe n'iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, aho nyine bakomeje gushinja u Rwanda n'igisirikare cyarwo gufatanya na M23 bakagira uruhare mu rupfu rw'abasirikare 13 b'Abanyafurika y'Epfo baguye muri iriya ntambara ubwo M23 yigaruriraga uriya mujyi wa Goma. Reka dukomeze n'inkuru nanone ivuga ko hateranye inama idasanzwe ya EAC yasabye Kongo kuganira na M23. Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba basabye Perezida Felix Tshisekedi kwegerana n'abarebwa n'ikibazo cya Kongo bose harimo na M23 bakaganira. Inama ya 24 y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yateranye ku ikoranabuhanga rya video, ariko nyir'ubwite mu bibazo by'igihugu cye Perezida Antoine Felix Tshisekedi ntiyarahari kubw'impamvu yavuze mbere za gahunda nyinshi yarafite. Abandi bose bitabiriye inama bagaragaje impungenge batewe n'ibitero byakozwe kuri ambasade z'ibihugu by'amahanga i Kinshasa, basaba Kongo kwita kuri izi ambasade, kurengera abantu bazikoramo n'ibintu byabo. Abakuru b'ibihugu basabye ko abahanganye muri Kongo bareka imirwano ako kanya, bakayoboka ibiganiro ndetse bagaha inzira abashaka kugeza imfashanyo ku bantu bazikeneye. Umwanzuro wa 7 w'inama ugira uti: inama yasabye ko habaho gukemura intambara binyuze mu bwumvikane bwuje amahoro, kandi isaba guverinoma ya Kongo kuvugana n'abantu bose barebwa n'ikibazo harimo na M23 n'indi mitwe yose ifite ibyo isaba. Iyi nama yananzuye ko hazabaho guhura kukuriye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuyobozi wa SADC bakaganira ku nzira iboneye yo gukemura ikibazo cya Kongo. Perezida Tshisekedi mu ijambo yagejeje ku baturage ba Kongo yavuze ko yiteguye gusubiza M23 ku bikorwa byayo birimo no gufata umujyi wa Goma. Inama y'abakuru b'ibihugu yanunamiye abantu bapfiriye mu mirwano mishya yo gufata umujyi wa Goma. Nanone reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Amerika yabujije abaturage bayo gukorera ingendo muri DRC. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa yasohoye itangazo ribuza abaturage b'icyo gihugu gukora ingendo muri Kongo Kinshasa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafashe icyemezo cyo gucyura bamwe mu bakozi bayo batari ab'ingenzi cyane mu mirimo ya ambasade, nyuma yo kubona ko ambasade zirimo n'iyazo zagezweho n'ibitero byo gutwika no gusahura mu myigaragambyo yateguwe na leta ya Kongo yo kwamagana ifatwa ry'umujyi wa Goma. Amahanga arimo u Rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'Ububiligi, Amerika, Ubufaransa, ambasade zabyo zagezweho n'ibitero. Itangazo rya ambasade rivuga ko Kongo ifatwa nk'ahantu hari abantu bitwaje intwaro, hari ibyaha, imyigaragambyo, gushimuta abantu cyangwa iterabwoba, bityo igasaba abaturage ba Amerika kutajyayo. Amerika yacyuye abakozi ba ambasade kubera ibikorwa by'ubujura bwitwaje intwaro, gutera ingo no gusahura, kwica, gufata no ku ngufu cyangwa guhohotera abantu. Ikavuga ko ibyo bikorwa bimenyerewe kandi polisi ya Kongo idafite uburyo buhagije bwo guhangana nabyo no kubikumira. Itangazo rivuga ko abagizi ba nabi bigira abapolisi cyangwa abashinzwe umutekano, imitwe yitwaje intwaro, abantu ku giti cyabo n'abasirikare bahora bashyamiranye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyihebe n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro yagiye itera abasirikare cyangwa ikagambirira kugirira nabi abaturage b'abasivili.
bigashyira mu kaga rero abakozi b'imiryango itari iya leta. Ububiligi nabwo bwatanze inama nk'iyi ku baturage babwo ko batagomba kujya muri Kongo kugera babonye andi mabwiriza. Gusa ubuyobozi bwa Kinshasa bwahise bubuza indi myigaragambyo, ndetse polisi ya Kongo kuwa gatatu yiriwe ihangana n'abashaka kwigaragambya. Ngayo nguko rero amakuru ku byerekeranye n'ibiri kuvugwa kuri Kongo, ku myigaragambyo ihari, ndetse n'uburyo hakwiye ibiganiro na M23. Ese leta ya Kinshasa iraza kwemera ibiganiro cyangwa iragumya gutsimbarara ku cyemezo cyayo cyo kuvuga ko M23 atari abaturage bayo badafite n'icyo barwanira? Ariko mu by'ukuri urabona ko Felix Antoine Tshisekedi ibintu byamugeranye iwabo wa Ndabaga. Ngira ngo rero akwiye kwemera ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri kariya gace. Ndabakunda cyane, ciao ciao, amakuru yacu nakagaruka.